Monica station hiyo Signet ila Nandi mundo musiai sia na wikena kukele na kudhocha ndini wa kilungu cha ikumbi ya sisa muthenyani wa umundi. Nandi ndiambo kuitia weke onondo wa kuselesia kilungu cha ikumbi ya siasa. Na muthenyani wa umundi tuye studio ondo tuithi awa ni tuithi wetu avika ndini wa kaunti ya Ilovi. Na otondo tuye mutavitenekana tuithi wana ake mheshimiwa Johnson Muthama na nitufikie kwake ni kauntini ya Ilovi imwe kwa imwe ndeleva wa kilungu nini Erastus Kithuku wa Nzomona Tondo na watavianekana mweni witu muthenyani wa umundi ni ulawa seneta wambe wa kaunti ya Masaku na Oinge na mwene kivila wa chama cha UDA ni mheshimiwa Johnson Muthama datika mbudho na kwethu wa wiku atiania na indi kana nukulika nekana nongo dhoche ndini wa unenanya wa umundi vala kwethu wa uinena na itu va ndini wa ikumbi ya siasa kwesela na ambayo tumani mukuvi ilani ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano tuma ikulio ya kukwa mheshimiwa yuko ni maunduma uteti na maendeo na nuo kwethiwa ayuko songea na ingi na utufikie kwesela mutanda witu wa Facebook ula ni Mutongoi TV na ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku na indi ndeni wa YouTube itu ni Mutongoi TV official omonde tuweze watu wasasi munondo tuwe studio indi SMS yako ni ngwethe wa ndi soma ibitikili ni dhoche mheshimiwa ndeni wa unenania wa omonde karibu sana mheshimiwa. Thank you kana kwa kigamba ni mudhea ni kuona mwanya wako kwethe wana kwa ondo wasieni gwe ntu aselawa video ndentu kuchezeke ando ala me tukisi ondo tukwasi na ndi dimakeli ala megwa kiyo mokeki tujaki kamba ala me matwidu kisi me ni wikwati wako kana kwendani kwanga ina seona netu ukwati yani ya kilunguni ki mheshimiwa ndio tuongea nondo wa kupata mwanya wa kunoma masama utuku na ndi watu itikelewe saidi ya netu abikao vangu sino kwa kutoa twaisi onene nyawiso na ndi imwe kwa imwe mwenda musesa ni andatuambia kilungu kitu na mheshimiwa atuyambie ova mbai ya mukamba isini kulia kwambe mbai ya mukamba yo ina yanya ya kusumbe kandeni wa nyumbani wa okite 2022 nondo wa sisa ile mbetani itu ya ukamba tuina atumwe kauta maiti kana mwa kutikela cha president tuinake mheshimiwa Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper tuinake Governor Alfred Mutua wa chama cha Maendeleo chap tuinake Kivuta Kibwana wa chama cha Muungano na indi wasewe chama kingi cha Mwandu Charity Ngilu kilani cha NAK na indi wasisia UDA na yoniukie na niwe mwene kivilo wayona mali kwa kambani mbai ya mukamba inayanya kusumbe mbai ya mukamba ibindani ye ya mwaka wa ngilile miongole na ile mubango wa kwitia kivila cha president ndwebo mubango wa kwitia kivila cha usumbi ndwebo nondo wasisia ando ala twina moju na ala meitia usumbi wa Kenya pai mundu ukunena ngewa yinza wokamba kila mundu asembete ukamba aende akasebi chama chake bau etele andukini cho chama kitu kuneikura ando alamena mubango osuma yenda mukaba sumbike menda manewe kura si akamba ekena mundu ekiba kidhuini aende nasio aende akaengewa mesani yosumbi wemwene na wala nini wenamu manewe ibila siya nona siya kusumbi nayuka me akamba netulikile serikali kitumi cha kwa si unundu kibila cha Kenya kina mbai miongwena na itano kina mbai na nongi nyamundu ayenda kwiti kibila cha Kenya ambe kwithima nathi duwe Nyanza nyoswata nathi kwa Kalenjin ni itikilwata nathi kwa Kikuyu ni itikilwata nathi kwa Masai ni itikilwata nathi kwa numa Mombasa na numa Northeastern ni itikilwata mundu la winesabu yu ni wina mubango wa kusumbe lakini yuga sisi ando alame kwa semeje kibila ukambani witu fa imundu nomo wa iki ya wumbano za wokamba ukeba wat utonya ku attract yandu makasia ikweli nganyeni ukie na etio mkunia kura kana nganyeni ukie na etwenda udhithukize sera yake fa imundu wita wumbano za wokamba ukadhiatu
meanondo ku isabu ya kusumbika Kenya ya ile kwekwa ni mundu asietie mbai meongwena na itano si mosata jutu adiundu tuendete viditu wanye kura sio kamba mtu aende na hii Kibwana aende na hii Gulo aende na hii Kalonzo aende na hii na uyithi yakati wonde kila mundu athi na kasunzi kata mtu aba neju kita utuonzethia mundu tuyithwa twina binya wa kwikala mesani yosumbi tuengewa twina binya na mheshimiwa ndio kula nondo ndongo isu waweta no batoneke sia kwatianya ikwatianya te wona mbaya mukamba no vikena kumela na ikalika bamesa ikakwatiania mwene kinyumba yuki ukamba tuibandu tubika ati kwamba kwatania ukamba sasa hivi anatoa kwatania juu niwe tiyo ngewaya mundu tuonya kwitwa serikali ikujo ya kuni excuse me ikujo ya kunikana mukamba na mwanya wa kusumbika yona kura hizi ondika kwati yanegwa unless pedo mundu wina umwa wa ume wa kudhikumba nambai ni laingi akete kilwa painanzia ya kusumbika na tukwatana kile kile tuenda kutuma yitu kwatana ni kukwatana na kwasiati hapo na President Uhuru Kenyatta ulama walukita hapo na Mheshimiwa Raila Odinga uloba tu ubalukita kana hapo na Mheshimiwa Ruto ula yuko kile cha President 2022 binayambe hapo na Musalia Mudavadi hapo na Wetangula hapo na Kalonzo hapo na joto ndala mwikite kati wao nde nikandeka niguba wake wanzani ju ula umela nangu mimi tikasia ningania yuti ikwata na baijende tikakwata nvauki ati yunga mioto enda unena nake ula winando yutumbi Ruto winando tuenda unena na Ruto tumuyati yitambai tuenda ukuna siasa hii naku lakini hitu tuenda unana tuenda kibila cha deputy president ikana tuenda kibila kana ki ndio vikati wa andu maitu fayu wina vinyosu wa kuwasaki bila yuka sisi ndio ndiye kisumana ya noso ibinda ya mandaraka ndi fayu mundu